Ku itariki eshatu z'ukwa karindwi 2025 ijoro rigeze hagati ku isaha y'isa sita zuzuye, abavandimwe babiri aribo Diego Jota wari ikirangire mu mupira w'amaguru wari usanzwe akinira ikipe ya Liverpool kuva muri 2020 ndetse n'umuvandimwe Andrew Silva nawe wari ukiri guharura inzira y'umupira w'amaguru ashaka kugira ikirenge mu cya mukuru we, ubwo bari batwaye rero imodoka ya Lamborghini mu gihugu cya Espagne hafi y'umupaka wa Portugal, nibwo baje gukora impanuka ihambaye imodoka yabo. Ako kanya ihita ifatwa n'umuriro irashya, bose bapfira muri iyo modoka. Iyi nkuru yatangiye gukwirakwizwa n'ibitangazamakuru byo mu Burayi ku munsi wo kuwa gatanu, aho iyi nkuru yateye agahinda gakomeye cyane abantu benshi, by'umwihariko bakunzi b'ikipe ya Liverpool ndetse na Portugal. Ikintu kiri kubabaza abantu benshi nuko uyu Diego Jota yapfuye nyuma y'uko mu byumweru bibiri bishize yaramaze gukora ubukwe n'umugore we babanaga batarashyingiranwa witwa Ruth Cardoso, ndetse kandi akaba asize abana batatu bose bakiri munsi y'imyaka 6, kuko umukuru yavutse muri 2020 umukurikira avuka muri 2023, hanyuma bucura bwe akaba yaravutse mu mwaka ushize wa 2024. Tugiye rero kurebera hamwe amateka y'uyu mukinnyi watumye isi yose igwirwa n'icuraburindi ry'agahinda kubera urupfu rwe. Turebere hamwe ibikombe yagiye atwara, ibitego yagiye atsinda ndetse n'uburyo yapfuyemo, hanyuma kandi tunamenye impamvu Cristiano Ronaldo umubereye kapiteni mu ikipe y'igihugu cya Portugal atigeze agaragara mu gushyingura uyu muvandimwe. Nge muteze amatwi rero kano kanya, amazina ni Irumba Shadrack. Niba utarakora subscribe kuri YouTube yacu ni Wamenye TV, nakugira inama yo kuyikora kugira ngo utazaza ucikwa na bimwe mu biganiro byiza tugutegurira buri munsi. Diego Jota yavutse mu mwaka w'1996, avukira mu gihugu cya Portugal, akura ari umwana ukunda gukina umupira. Nibwo rero mu mwaka wa 2016 kugeza mu 2017 yaje gukinira ikipe ya Porto, agikinira ino kipe kabisa imikino igera kuri 27, aho yaje gutsindamo ibitego 8. Yaje kuva muri ikipe rero ajya muri Wolverhampton Wanderers ayikinira kuva muri 2017 kugeza muri 2020. Niba mubyibuka neza, ikipe yarayifashije cyane kuko ari mu batumye izamuka mu cyiciro cya mbere muri icyo gihe. Bigeze muri uyu mwaka wa 2020 rero mu kwezi kwa 9 nibwo Diego Jota yaje gutangira gusinya amasezerano amujyana muri Liverpool, aguzwe miliyoni 41 z'amayero. Akaba nawe rero yaje kwitaba Imana agikinira kuko yari afite kontara yaburaga imyaka 2 ngo irangire. Uyu mukinnyi yakiniye ikipe ya Liverpool imikino ingana n'182, atsindamo ibitego 65 muri sizo 5, ndetse ayifasha gutwara Premier League mu mwaka wa 2024-2025. Arongera kandi ayifasha gutwara igikombe cya Football Association Cup ndetse n'ibindi bibiri bya FA Cup, tutibagiwe no kuba yarafashije ikipe ya Portugal gutwara igikombe gihuza ibihugu byo mu Burayi UEFA Nations League inshuro zisaga 2. Mu gihe cya mbere yagitwaye muri 2019, hanyuma n'icya kabiri agitwara mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka kabisa, muri mwaka wa 2025. Bimwe mu byo twababwira rero byerekeye uyu musore witabye Imana afite imyaka 28 mu byerekeye n'urukundo, nuko yakoze ubukwe ejo bundi kabisa ku itariki 22 z'ukwa gatandatu we n'umukunzi we Ruth Cardoso. Urumva ko bari bakiri mu kwezi kwa buki, bakumazemo ibyumweru 2 gusa. Uyu mugore we rero akaba ari umwe mu bantu bashenguwe cyane n'urupfu rwa nyakwigendera Diego. Yakomeje kugenda apostinga amavideo arira yibaza icyatumye umugabo amusiga gusa akamusigana n'abana 3. Gushyingura rero uno musore byakozwe ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 5 z'ukwa karindwi, byitabirwa n'abastari batandukanye ku rwego rw'isi, harimo kapiteni wa Manchester United Bruno Fernandes, Ruben Dias, bose bakinanaga mu ikipe y'igihugu. Abo muri Liverpool harimo nka coach w'iyi kipe Arne Slot, kapiteni Virgil van Dijk, Andrew Robertson n'abandi batandukanye. Cristiano Ronaldo wari witezweho kwitabira iri shyingurwa ry'uyu musore bakinanaga mu ikipe y'igihugu, yatengushye benshi kuko atigeze agaragara mu gushyingura uyu musore kabisa. Bikavuga ko ashobora kuba yanze kujyayo kugira ngo bidateza akavuyo k'abafana gusa, ariko abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ziwe yanditse agira ati
it doesn't make sense just now we were together in the national team. Ntabwo byumvikana mu minsi ishize twari turi kumwe mu ikipe y'igihugu, just now you have gotten married. Mu minsi yashize nibwo wari ukimara gushyingirwa. To your family, your wife and your children, I send this condolence and wish them all the strength in the world. Ku muryango wawe, ku mugore wawe ndetse no ku bana bawe, nifatanyije namwe ndetse mbifurije imbaraga zose mu isi muri aka gahinda cyangwa se muri bihe bitoroshye muri gucamo. I know you will always be with them. Ndabizi azahora ari kumwe namwe. Rest in peace Diego and Andrew. Ruhukira mu mahoro Diego ndetse n'umuvandimwe wawe. We will all miss you. Urabona ko nyine nawe yababajwe cyane no kuba uyu muvandimwe yitabye Imana, ndetse kandi atari no kubyumva neza ukuntu uyu Diego amuciye mu myanya y'intoki bari kumwe mu minsi yashize, n'ukuntu yari amaze igihe gitoya akoze ubukwe kabisa. Hanyuma rero reka dufate uyu mwanya natwe twifurize cyangwa se tubwire abantu bose abakunzi b'uyu muhungu cyangwa se uno musore, kuko urumva yarakira umwana afite imyaka kabisa 28. Reka twifurize abantu rero bakundaga uno musore bose gukomeza kwihangana, hanyuma kandi natwe twifatanye na Cristiano Ronaldo tubw'umuryango ati ukomeze gukomera muri ibi bihe bitoroshye uri gucamo. Hanyuma rero reka nkubwira ati komeza ugire umunsi mwiza, nanga dusubikiye ikiganiro cy'uno munsi. Nkuko bisanzwe rero ndagira nkubwira ati kora subscribe kuri Ni Wamenye TV kugira ngo tuzazugira ibiganiro na bito ucikwa bageraho buri munsi. Nge mwari muteze amatwi, amazina ni Irumba Shadrack. Mukomeze kugira ibihe byiza.